Nekada je dovoljna jedna informacija da promeni tok događaja. Ja sam Miloš Jovanović, direktor i osnivač Spytecha. Već više od 15 godina pomažemo ljudima da dođu do informacija koje su im zaista važne. Špijunsku i kontrašpijunsku opremu svako od vas može kupiti legalno, bez posebnih dozvola, uz garanciju i potpunu diskreciju. Online ili lično u našem šopu. U narednih nekoliko minuta pokazat ću vam uživo najprodavaniju i najtraženiju špijunsku i kontrašpijunsku opremu koju imamo u ponudi. Kako izgleda, čemu služi i kako da izaberete ono što vam zaista treba. Jer kada imate pravu informaciju na vreme, nema mesta za nagađanje. U ponudi su aplikacija za praćenje i prisluškivanje telefona, prisluškivači za diskretan audio nadzor, špijunske kamere za tajno snimanje, GPS lokatori za praćenje kretanja, detektori prisluškivača za proveru prostora i kontrašpijunska oprema za zaštitu i sigurnost. Krenimo redom. Aplikacija za praćenje i prisluškivanje telefona. Telefon danas govori više o osobi nego bilo šta drugo. Pitanje je samo da li imate uvid u te informacije kada vam je to zaista potrebno. Aplikacija za praćenje i prisluškivanje telefona omogućava vam potpun uvid u sve aktivnosti na telefonu partnera, deteta ili zaposlenog. Koristi se za roditeljsku kontrolu, praćenje službenih telefona ili kada želite proveru komunikacije i aktivnosti. Nakon jednostavne instalacije, sve pratite preko kontrolnog panela na srpskom jeziku sa vašeg telefona ili računara, sa bilo koje lokacije. Sve informacije su pregledne i dostupne u realnom vremenu na jednom mestu. Aplikacija za praćenje mobilnog telefona omogućava slušanje snimljenih telefonskih razgovora, okoline telefona, praćenje svih poruka, lokacije u realnom vremenu, kao i uvid u ekran telefona i sve aktivnosti na njemu. I još mnogo funkcija. Praktično kao da imate taj telefon u svojim rukama. Instalacija je jednostavna, dobijete uputstvo korak po korak, a naš tim vam može pomoći ili u potpunosti uraditi za vas, online ili kod nas u firmi. Ono što je važno, dobijete 48 sati besplatnog testiranja svih funkcija, bez ikakvih obaveza. To znači da imate potpun uvid u komunikaciju i ponašanje korisnika telefona bez potrebe da budete pored njega. Na stranici praćenje telefona možete proveriti kompatibilnost uređaja i dobiti tačno uputstvo za instalaciju. U samo nekoliko koraka praćenje može da počne, brzo i jednostavno. Prelazimo na prisluškivače i snimače razgovora. Kada su vam važne reči, važno je da ih čujete tačno, a ne da ih nagađate. Prisluškivači i snimači razgovora su špijunski uređaji koji omogućavaju da uživo slušate ili snimate razgovore u prostoru, čak i kada niste tamo. Koristi se u stanu, kancelariji ili automobilu za kontrolu, proveru informacija i dokumentovanje razgovora. Možete slušati uživo putem mobilne mreže, snimati razgovore ili pristupiti snimcima kad god želite sa bilo koje udaljenosti direktno putem telefona. Mogu biti samostalni ili sakriveni u predmetima koje svakodnevno koristimo. Ključ, privezak, sat, olovka, alarmni sat, produžni kabel, punjač ili USB uređaj. Korišćenje je jednostavno. Samo pozovete SIM karticu u uređaju ili pritisnete dugme i uređaj odmah počinje sa radom. Uz aktivaciju na glas i dug rad baterije. U ponudi su i profesionalni modeli za zahtevnije korisnike sa naprednijim karakteristikama, minijaturnim dimenzijama i znatno većom osetljivošću. To znači da imate tačnu informaciju onda kada vam je najpotrebnija. Sada vam pokazujem špijunske kamere. Ponekad slika govori više od 1000 reči, posebno kada niko ne zna da je nastala. Špijunske kamere omogućavaju vam da vidite šta se dešava u prostoru, uživo ili kroz snimak, čak i kada niste tamo. Koriste se u stanu, kancelariji, vikendici ili automobilu, kada želite diskretan video nadzor i uvid u dešavanja. Mogu biti sakrivene u predmetima koje nosite ili koristite, kao što su olovka, sat, dugme, naočare, ključ ili USB, ili integrisane u predmetima koji se prirodno nalaze u prostoru, poput sata, sijalice, osveživača vazduha ili senzora. Zahvaljujući tome uklapaju se potpuno prirodno i ne privlače pažnju. Korišćenje je jednostavno. Postavite špijunsku kameru i uključite je.
Wi-Fi modeli se povezuju sa telefonom i za nekoliko minuta imate pristup snimcima ili gledanju uživo. Uz detekciju pokreta, noćno snimanje i visoku rezoluciju. To znači da možete vidjeti šta se zaista dešava u realnom vremenu, a sve ostaje snimljeno i dostupno za kasnije. Sljedeća kategorija su GPS lokatori. Kada vam je važno da znate gde se neko nalazi, preciznost postaje sigurnost. GPS lokatori omogućavaju vam da u svakom trenutku vidite kretanje i tačnu lokaciju vozila, dece, starijih osoba ili kućnih ljubimaca. Mogu biti mali prenosni uređaji, magnetni modeli za vozila ili uređaji koji se povezuju direktno na automobil. Korišćenje je jednostavno. Ubacite SIM karticu, povežete uređaj i praćenje može da počne. Sve pratite u realnom vremenu direktno sa vašeg telefona ili računara. Uz pregled kretanja, istoriju lokacija i automatska obaveštenja u slučaju sumnjivih aktivnosti. To znači da u svakom trenutku imate tačnu informaciju o kretanju bez nagađanja. Sljedeća kategorija su detektori prisluškivača. Privatnost se danas ne podrazumeva. Ona se proverava. Detektori prisluškivača omogućavaju vam da proverite da li u prostoru postoji špijunska oprema, skriveni prisluškivači, snimači razgovora, špijunske kamere ili GPS lokatori. Koriste se u stanu, kancelariji, vozilu ili na putovanju, svuda gde želite sigurnost i kontrolu. Otkrivaju uređaje putem signala, optike ili detekcijom same elektronike. Važno je da znate, jedan uređaj ne može otkriti sve. Zato se u praksi koriste različiti modeli i metode, u zavisnosti od situacije. Korišćenje je jednostavno. Uključite uređaj i proverite prostor. Detektor vas upozorava svetlosnim, zvučnim ili vibracionim signalom, uz podešavanje osetljivosti i precizno lociranje izvora. U ponudi su i profesionalni detektori za najzahtevnije situacije, gde standardni uređaji nisu dovoljni i kada je potrebna maksimalna sigurnost. Pored uređaja, nudimo i profesionalnu uslugu detekcije prostora, koju obavlja iskusni tim za sigurnu i pouzdanu proveru bez nagađanja. To je prvi korak ka sigurnosti da u prostoru nema neovlašćenog nadzora. U bezbednosti nema mesta za pretpostavke. Sada prelazimo na kontrašpijunsku opremu. Nije dovoljno samo da dođete do informacija. Važno je da znate kako da ih zaštitite od drugih i da znate ko još može da ih vidi, čuje ili prati. Kontrašpijunska oprema služi za zaštitu od prisluškivanja, snimanja, praćenja i neovlašćenog nadzora. Obuhvata uređaje koji otkrivaju, blokiraju ili sprečavaju prikupljanje informacija, bilo da se radi o zvuku, slici ili komunikaciji. Ultrazvučni ometači skoro nečujno blokiraju mikrofone na telefonima, prisluškivačima, snimačima i špijunskim kamerama. Onemogućavaju snimanje razgovora, slušanje uživo, dok telefoni i dalje mogu normalno da se koriste. Ometači signala blokiraju mobilnu mrežu, Wi-Fi i druge bežične komunikacije, čime sprečavaju slanje i prijem podataka sa špijunskih uređaja u prostoru, poput prisluškivača, špijunskih kamera ili GPS lokatora. Faradayeve futrole blokiraju sve signale ka uređaju i iz uređaja, bez poziva, interneta ili praćenja. Sistemi za zaštitu od dronova, detektori i ometači koji prepoznaju i zaustavljaju dronove u prostoru. Važno je da znate, ometači signala ne blokiraju snimače razgovora. U ponudi su i profesionalni detektori koji otkrivaju prisluškivače, snimače razgovora, špijunske kamere i GPS lokatore čak i kada su isključeni ili u stanju pripravnosti, stand-by režim, jer ne traže signal, već elektronske komponente. Mogu otkriti špijunsku opremu ne samo kroz prepreke, već i kada su sakriveni unutar njih, poput zidova, nameštaja, plafona, vozila ili vlažnog zemljišta. Korišćenje je jednostavno. Uključite uređaj i detekcija počinje odmah. To je način da zadržite kontrolu nad informacijama koje su vam važne.
Pored same opreme, u Spytechu radimo i profesionalnu detekciju prostora za situacije kada je potrebna potpuna sigurnost. Za razliku od površnih provera, koristimo kombinaciju više metoda i uređaje kako bismo otkrili i aktivne i skrivene špijunske uređaje, čak i kada ne emituju signal. U praksi, razlika nije samo u opremi, već u tome da li znate šta tražite i kako da pravilno protumačite ono što detektor pokazuje. Zato kombinujemo savremenu opremu i dugogodišnje iskustvo, kako bismo dobili pouzdan rezultat i sigurnost da ništa nije ostalo neotkriveno. Bezbednost danas nije pitanje straha, već informisanosti. Bilo da vam je potrebno prisluškivanje, praćenje, kontrola ili zaštita, ključno je da izaberete pravo rešenje za vašu situaciju. U Spytechu ne prodajemo samo špijunsku i kontrašpijunsku opremu, već kroz iskustvo i konkretne savete pomažemo da jasno prepoznate problem i donesete pravu odluku. Jer u bezbednosti i najmanja greška može skupo da košta, a razlika je u detaljima.